mi znamo da se danas desio jedan zločinački teroristički napad na policiju Kosova. Pri tome je ubijen, poginuo je policajac, redovni policajac Afrim Bunjaku, koji je iz opštine Vuštri, a takođe ranjen je i drugi policajac Alban Rašiti iz Gnjilana. Mi izrazili smo naše najduboke saučešće porodici i svim građanima Kosova. Očigledno od ovih fotografija vidi se da ovo nisu naoružani civili, niti su bande krijumčarenja. Ove su profesionalne vojne policijske snage koji su ušli u našu teritoriju i pritom i unutar manastira i van manastira, pored spoljašnjeg zida, vide se i blindirana kola koje nemaju tablice, a takođe i teško naoružanje ovih formacija. Ja tražim od svih ovih pojedinaca da se predaju organima sigurnosti, jer mi želimo da vladavina prava, mir i sigurnost vlada za sve građane bez ikakve razlike. Znači, ovo nije nikakva borba sa naoružanim civilima, nego sa ljudima koji su teško opremljeni naoružanjem i predstavljaju veliku opasnost ne samo za ustavni poredak i zakon na Kosovu, nego i za sigurnost svih građana. Zato ja molim građane svih zajednica na Kosovu da ostanu mirni, da prate službene izveštaje i na taj način da budu pravilno, pravedno informisani. Pošto ovi pojedinci ovih formacija imaju osim uniforma i maske, mi nismo stigli da identifikujemo bilo koga od njih, ali istražni organi i organi sigurnosti verovatno će dati izveštaj o tome šta su našli i šta misle. Sada najvažnije da niko drugi više ne gine, da ne bude ratovanja tu, a za to je potrebno da se ove formacije predaju organima sigurnosti, jer inače su opkoljeni perimetrom naših snaga tu. Mislim da sada je najvažnije da se ovo pozitivno i mirno završava, a tek posle morat ćemo da vidimo kako ćemo i šta ćemo dalje.